Mazo. Grupu sačinjavaju učenici Obrazovnog centra za jezike i Centra za kulturu i umjetnost u Zagrebu, a grupu je osnovao Patrick Chevrel, inače lektor za francuski jezik. Patrick, vi ste Francuz, ali prije nego što smo ušli u studiju malo smo se dogovarali, vi sasvim simpatično, ja bih to rekla, dobro govorite naš jezik, tako da će vas naši gledaoci sasvim dobro razumjeti. Vi ste naime 1984. godine sa Ladom Kos osnovali grupu Boje vremena, a prošle godine ste animirali svoje učenike i nastaje ova grupa Mazo. Otkud ovaj naziv? Što znači Mazo? Mazo je ime naš hit, je francuska pjesma iz Véronique Sanson, jak se zove Mazo. I mi smo malo mazokisti i pjevamo na francuskom ovdje u Jugoslaviji i Mazo je ime naš hit. Vaš hit je vaše jedne popularne pjesme. Popularna pjesma u Francuskoj, da. Kada vaše pjesme su šansone, kada govorimo o šansoni, onda na prvom mjestu možemo staviti francusku šansonu. Mi svi dobro pamtimo pjesme Jacques Brela, Edith Piaf, Michel Polnarefa, pa zatim Yves Montand i tako dalje. Da li vi pjevate njihove ili imate u repertoaru nešto novo? Da, naravno pjevamo Jacques Brel, pjevamo Yves Montand, ali imamo nove šansone, nova francuska šansona, kao šansona iz Véronique Sanson, i ne samo iz Francuskoj, ali iz druge zemalja, frankofona kao Quebec, kao Suisse, Belgique u Suisse. Ali la nouvelle chanson francophone. Pripremate i 22. sljedećeg mjeseca jednu turneju sa ovim vašim simpatičnim tu mladim ljudima, to su vaši učenici? Imamo turneja, imamo invitacije iz Jugoslavenski centar, kulturni centar u Parizu i imamo isto invitacije za prvi festival, međunarodni festival u Bordeaux, u Francuskoj, u june. Želim vam da vam dobro prođe ta turneja, a sada čućemo što? Sad slušamo naš hit Mazo iz Véronique Sanson. Izvolite.
Evo, to su bili naši Jugo-Francuzi, a sad ćemo se prebaciti u Srbiju.